After consultation with the IEC, we've come to the determination that this year's local government election will be held on the 1st of November 2021. This is in accordance with the Constitution, read with the Municipal Structures Act, as the Act prescribes that the election must be held within 90 days from the end of the 5-year term of local government. Eka nhlengeletani ya mahungu namuntlha, Holobye Nkosazana Dlamini-Zuma u tivise swiboho leswi tekiweke loko swi ta ka nhlawulo wa mfumo wa timasipala lowu taka. Leswi swi ta endzhaku ka ku va khoto ya vumbiwa yi bakanyele etlhelo xikombelo xa IEC xa ku va ku hundziseriwa nhlawulo lowu eka lembe leri taka. IEC va endle xikombelo lexi ekhoto endzhaku ka xibumabumelo xa muavanyisi Dikgang Museneki xa leswaku nhlawulo a wu nge vi lowu tshunxekeke ni ku va kahle hi nkarhi lowu tiko ri nga langutana ni xingungumana xa corona. Dlamini-Zuma u kombele vaaki ku va va ya mahlweni ni ku landzelela milawu ya COVID-19 ku nga ku va vanhu va va kule na kule, ku hlamba mavoko kumbe ku sanitizer ni ku ambala ti-mask. Hi le tlhelo leswi swi fanele ku va tano ni loko mavandla ya tipolitiki ma gangisa ti-vote laha va pfumeleriwaka ku famba hi muti hi muti. U ri ku landzelela swipimelo swa COVID-19 swi ta pfuna ku va nhlawulo wa mfumo wa miganga wu nga hundzuki mihloti. They'll campaign, they can go door to door, but they have to keep to the protocols. U ale ku angula eka xivutiso xa leswaku tanihi leswi DA yi lavaka ku endla xikombelo ekhoto xo va IEC yi nga yi mahlweni ni ku va va yimela ku langwa va tsarisiwa. U nyike xivangelo xa leswaku hi un'wana a faneleke ku angula eka mhaka leyi ekhoto. Nhlawulo wu ta va hi siku ra 1 Hukuri. Xikongomelo xo hlawula siku leri i ku endlela leswaku IEC yi kota ku hetisa ntirho wa yona tanihi leswi lavaka nkarhi wo tala. Ku fana ni ku va vanhu lava nga tsarisangiki va kota ku titsarisa, leswi nga ta humelela hi siku ra 18 na 19 nhweti leyi. Loko holobye wa mfumo wa miganga a vutisiwa leswaku xana President Cyril Ramaphosa u ta vulavula rini ni rixaka mayelana ni ku olovisiwa ka milawu ya COVID-19, u te President wa fanele ku tihlanganisa ni tihosi, vafundhisi ni mihlangano leyi khumbekaka.